kotahi kwahipa I te tuangahurutanga o te Pūtahitanga. Engari, kua huri te tai. There's just so much to love about these last 10 years. I've been really pouty, thinking, where was there a sign that this wasn't good enough, that Whānau were dissatisfied? I don't believe there were that signs. Nā ka hurangi tari ana tūria te kaupapa o Whānau Ora I whakatū I te taurua mano te kau, kia kounga ake ngā ratonga hauora Māori. Ko te Pūtahitanga tētahi o ngā rōpū e toru, I kopoua hei toha-toha I ngā pūtea ki aua ratonga. I te rāwiki I puta te whakatau a Te Puni Kōkiri, kua ngaro ia te Pūtahitanga tana kirimana. Kaore te tumu whakarae o mua, a Helen Lei e tino mohio, he aha e pērā ai. The fact that there's very little rationale as to why Te Pūtahitanga o Te Waipounamu is being closed is probably my biggest sadness. Ka toro atu mātou ki a te Pūtahitanga engari aware ake, e ai ki tētahi pānui papāho, ka pupu ake ngā wangawanga mo te wareware o te raraunga. Ko tāna whakautu ki tēnei whakataunga, koe nei te turakanga o Whānau Ora. E whakaaro ana lei ki ngā kaimahi. I felt really shocked at the news. You know, my first thoughts are with all of our whānau who will be wondering what will happen to them in the transition time. Ko ngā titoa rangatira tētahi o ngā iwi o te Pūtahitanga, nā ahakoa he hurihanga kei te haere, hei tā Helmut Maudik, kei reira tonu ngā manako nui mō rātou whānau. We've learned, we've made progress, we've innovated. So to my mind, this is just a continuation of the maturing of the Whānau Ora journey. Hei tā te kai whakahaere o te runanga o ngaitahua Justin Tipa me te hiamana o te tauraki a raki hia tau, kei a rātou te mana whakahaere o Whānau Ora ki te Waipounamu. Ka haere tonu ngā kōrero whakaritenga, nā reira ka mahitahi rātou me ngā hapori I te tauihu, te takiwā o ngaitahu, me whare kauri I rekohu. We weren't surprised, and to be frank, while we obviously are supportive of mahi that had been done so well for so long down at Te Tauihu, we're confident that Ngai Tahu will do a great job for Ngai Māori katoa I reira. Ko te tikanga, ka whakatūria e te runanga o ngaitahu te rōpu hou, hei toha I ngā pūtea Whānau Ora, hei te kotahi o Hurai, a te tau nei. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.